Siyangena siyabingelela babuyela abakhona. Ivoice ishiye namhlanje bengisemanzini ebusuku. Ngiyothandaza, ngiyokhulela ninkinga zenu babuyela abakhona emakhaya. So ngiyenze uthole ukuthi awuthengwa noma uhlawulwanga. Kunendlela okwenziwa ngayo ukuthi amadlozi omabili alekelelane ukuthi akusize ezintweni zakho. Ungasho ukuthi amadlozi ayakubanga sekhoma mama wakho akhena wakubanga kuvaleke lokuthi wena awuthengwanga ayikho inkomo eyaphuma. Kuyalungiswa lokho kuhlanganiswa ukuze amadlozi azokwazi ukuthi enze lokho ofuna ngombukelo khona ekhaya. So kuyenza ukuthi maybe ukhwele isibongo sekhabo mama sodwana sayinesibongo besingekho. Ezofuna izinto zakho siyalungisela ukuthi kuhlangane ngendlela ofuna ngayo wena, because akusibo abantu abanayo imali noma inkomo zokulobola bahlawulane everything. Abanye benza amabomu kodwa noma zikhona. So uNkulunkulu uzosisiza kule bakhona emakhaya. Sharon bolindiwe lapho bonkosinathi wosiya inibaningi kakhulu. Ngikubuka nibusise. Ngiyacela kakhulu ningene ku TikTok ebhale Dokotela Dlamini. Bazamile ukungimanezela kakhulu bavala iTikTok yami, kodwa ke ukuthi ubaba uma ngabe wenza into enhle zoba ningi izitha, wenza into enhle wenza into embi izoba incane izitha. So mbona khona ekhaya ngithemba ukuthi engikwenzako kuhle. Khandle elini elimhlophe wathenga omabili, eli1 uthi elimhlophe lasekhaya ubomake eliyelo lasekhaya kini mangabe lesimo engisho ubhekene naso sokuthi uba ina uhamba kubantu bathi uba ngamadlozi. Mbukelo khona ekhaya. Ngiyanithanda kakhulu, niyangisiza kakhulu. Ezingikhuluma ngento engangiphathile kahle emoyeni. Nine nifike ningenze ukuthi into lebethe ikasiyenzeka. Ezinani ningibele inkinga zenu. Ithembeni kumina. Ulahlelwe umshado, umendo, umuntu othandana naye, umsebenzi uyagula, uyagulelwa, akulungi lutho ubikela mina. Futhi nakukhona ukulungayo bonga ukuthi ngiyabonga mthandazi Dlamini. uNkulunkulu wakho owakuthuma emhlabeni izinto ziyenzeka. Nami ngishilo ngathi yazi into engiphatha kabi ukuthi TikTok yami ivale because mina angilwena muntu and akukho kube ngiveza ngene emanzini ngiveze ngikhuleka abantu bayivala. Nathi nina ukukhuleka mthandazi la khona sokulandela thina ngemuva la khona thola khona ama social network sinawe ngavela ngaphila nje ngakhuleka athi bebalimaza inyama bona sengiphile mina ngikhulekile ngijabulile. Niyabona abantu bona lendle kanje ngakhe isigodlo la office lami lekusebenzela lapho ngisizela khona la ekhaya eSwatini enhletsheni kaHlathi Swaziland. Sekuphelile la sePhithiphi eMpumalanga. Fikani ngobuningi beni ngizonisiza sithubeni sikhuleke inkosi inibusise. Ngiyabonga.